So today we are in Tring Village. It is July 3rd, 2014. Simon Amu is going to complete the work he did on the Sago Mallet, which he began 2 days ago. Go ahead. Mending wali angkin yembe jam tak mana yembe ding omona kawan. Kay yembe ding di jam se yembe on nasir ka sejibu jam se mu omo kawan. Kay tengah wali ang yembe dig ang yembe dig di wali nganya yembe dig seji. Pugribu mu te ang yembe omo premu di wali na yembe dig di ang foko na tak gab di frena yembe omona. Pugribu nyimonen te wali yembe dig ken. Wali te nyimo fai fugriken fan fowi di nyok bad wente pipe mambu fona ken tu ifa tu ine fan fowi di ni tu ine oti fona ga fred inen nyok bad sabi dig no kandi wona se di ang fona ken tu i di saran nen feta babi di yembe omona. Pugribu mu te nen tu ikaf ni wali nganya yang begitu nanti kafte ni so nan fuglu menena mama gabich fe mama gwag di so rogone teni pipe te narno kentu mambu nen mambu ni narno kentu di sabi gedig di ang foko na tagab di yemba frena omona. Unen fogeg tu ikaf ni narno tu imon ni so narno tu di fuchina sabi gedig di ni narno. So ginan menena sabi gedig di narno. Muni narno tu ine fre. Muni narno tu ifre. Muni nyimonen nana mama gwag di ni no kwandi wona se nen anane yeno oti uga babdi uga nap sanga fe melina fulu sabi gidi no tu ine nasa. Mamu ta ana tu ine nasa di fre. Nen mama gwag kan ta sejina mama bidi fa mama gwag mama selesi fa mama gwag mama bich fe nyok gadi sabi gidi di no kwandi wona se di ang fa kona mama bich fe so sabi gidi tak gabi.
tatui pada tui cash dan tui dobi tui di cek dan sabik di pada kenan ta pada nan sabik di pada di kau na tak gabing nan ta wari di ni orang tak nen di kau na tak bab di yang berfrena di ngayon bo ay nasumbagar kente enyuan krak ada busa kenwan ken sumbagad mu te pipe masa di penpau di wari yang berbeda yaba ni enyu fendma di enyu wari ken fugri yang berbeda enyu fata anana fendma ni fata te ground di fetmo fendma di sangate muimdi yang wund di wari ken fugri ma we wari angko ma ota mbi di tanda fe fuga mam fudi mute be five ngai bagar se di teken fan famu belian fe me bad fugri bu mu wari ne bagar kinen ko na ta gab di ni yang beta frena omone nyobat frena bagure ni tu ne nase di sare kanda di berfa di fugri 44 di gebe 44 ground di tak babi fugri tak babi nga asina yang begede kali wali pang ni nembe bag te sare tak bebe etes ni nembe fetenda buga di ground di oto ubus saji asi yang begede fai nga sembagat kali wani begede kun fata te sare tak ground kentenang ubus saji tenang fugru muta gabi kinta fugri tak gabi di sare nembe fetenda buga ete oto ni jua soseji uya wong fai yang bat di sare te jua soseji fugru bu mu wali ang kini yang bete fre mu tak gab di fre na dis pel sejina feri fo uga pe yang bat di uga bang tak bab kinta fugri tak bab di fre na ni wali ang kini yang bete fre na tafrana oti tak babkin uga babkin ta uga yumbi ni ananya yumbi te wali dan tak babkin makring pap nano ni dobi di uga yumbi ken bab uga kwandi waju berfawo kwandi waju te makring pap no fai na setaba di uga kwandi waju bab uga munga tak babkin mengena tak gai puna sedi uga bubgurkin wergurkin sajina babugrubu wadi angkin yembe ta frene kay yembe gar pucamsa mu yembe gada umakaw tak gabdi wadi angkin wadi ang anakin si urta fugri rindi di frene ngecumba nunggu fikse watali di otu be ko kumem do buris ni fikse ta kan ron di nadem biaba kan si ur fugri mu ni riskin ta fugri o mi masin bu pokni bam din di tanda fogo embedin di den kan silira o tanda fanaris ngana gap saji fudinga cumbagat te be asi ko kumem yembe man di be si ur ta kan pat se sana mu be bat kan ko fikse watali wa ngecumbagat ngewat di ngai Jumpa yang begini kita nak